Pozdrav ekipice, dobar dan. Radimo vlog, gledamo vaše fotke i danas imamo mega vlog zato što vaših fotki ima more. Ja sam mislio da nemam uopće fotke, ja sam već arhivirao 2-3 foldera, tako da za danas, kao što vidite, imamo vas petoricu čak. Biće jako zanimljivo, imamo puno fotki, jako me interesira koje su. Nisam ih gledao uopće prije, niti detaljno, tako da krenimo sa Izakovim fotkama. Izak nam šalje 3 fotkice. Sve su vertikalne. Već sam počeo shvaćati subliminalne poruke koje mi radite zato što znate nisam tip od vertikalnih, ali neka ga, volim izazove. Ovo mi je simpa fotkica i dobro je kadrirana, sviđa mi se tonalitet, malo je tamnije, skuži se nekakva jesen ako se ne varam ili nešto, sviđa mi se emocija. Znači, kad slikamo ljude, uvijek želimo nešto ekstra, ili od pokreta, ili od formi s rukama, nogama, nešto, ili definitivno izraz lica. Kada gledamo ljude, volimo ih vidjeti od napred, vidjeti da li se smiju, su tužni, šta rade ruke, šta rade oči. Tako da mi je simpatičan portret, moram priznat. Kaže Una, 2 fotkice, ja ću ih usporediti i reći na prvu da mi je ovo puno ljepša fotkica od ove fotke, zato što ovdje, iako imamo interesantne neke zgrade i tu se nešto dešava, priroda je priroda i prirodu najviše volim usporediti s prirodom, ako me kužite. Tako da, recimo, vertikalna je vrlo zanimljiv odabir, recimo, za kadriranje kod ovoga. Siguran sam da nije bez razloga i što je najbolje, ovdje mi se jako sviđa ovaj blagi dijagonalni rez koji ima ovaj mirni dio na ovaj kao dio koji je dinamičan. To mi se jako sviđa. Ovo, jako mi se sviđa prelaz svoje, recimo, bijelo metalne na ovu zelenu nijansu i ovdje imate opet nekako laganu plavu nijansu. Tako da ova fotkica ti je iz cijele ove male serije najljepša meni i puno priča. Ovo mi je dosta, onako kažem, zbog ovih ljudotinskih izuma, znači ove stvari mi ne pašu za ovako lijepu prirodu i moram priznati da ti ova slika definitivno win. Jako bi bila lijepa i na mobitelu, kao neka desktop i slično. Hvala ti za fotkice. Mario nam šalje ove fotkice, on nam je poslao 17 fotkica, idemo rokat od početka. Fotka kadrovski mi paše, ne sviđa mi se što je ovo možda previše tamno. Ne znam koliko su ove sve fotkice obrađivane, ja bih samo definitivno ovdje dignuo shadowse da se dobije na nekoj izražajnosti. Jer šta je? Dizanjem shadowsa vi idete malo u nerealnu stvar po pitanju to koliko je to realna slika u odnosu na ono što je stvarno stanje, ali definitivno dobijete na prvu tu jednu tečnost, fluidnost i neku ljepotu gdje gledatelj može maksimalno uživati u onome što gleda. Tako da uvijek moramo razlučiti, kao što sam često znao pričati, da fotografija nije, neki put je fotografija jednostavno dokumentiranje realnosti gdje ne idemo ništa po pitanju obrade, to je recimo novinarska nekakva fotografija gdje se mora biti kako je, bilo to ružno, lijepo ili šta god bilo, mora biti tako, ali u većini slučajeva fotografija služi kao nekakav pogled kroz nečiji objektiv i ta osoba iza tog objektiva daje svoj neki subjektivni pogled na svijet i to uopće nije loše, dapače. Ja često znam komentirati da ljudi ne žele vidjeti realnost, ljudi žele vidjeti nešto vizualno interesantno. Bilo to na ovaj ili onaj način, kroz obradu, kroz kadar, ali ljudi vole nešto što je drugačije, što ne mogu dobiti sami. Tako da ja bi malo ovdje definitivno doradio fotkicu. Ovo je dobra fotka po svim mjerilima, jedino mi smeta nagnuto more, druge stvari su mi ok. Na mom monitoru djeluje mrvicu tamno i vidim senzor dust ovdje i ovdje i ovdje i ovdje, tako da možda bi maknuo senzor dustiće, to je 3-4 klika i malo bi posvjetlio cijelu fotkicu. Po meni neuspjela je fotka u odnosu na ovu, zato što ovaj subjekt ovdje dominira, vrlo ga je jasno gledat, zanimljivo ga je gledat, dok recimo na ovoj fotkici on je premali u odnosu na cijelu scenu, iako si radio centralan nekakav prikaz, svejedno nije dovoljno da me uplete u ovu scenu, tako da mi se više sviđa ona prva fotkica nego ova. To je znači dokaz koliko je blizina subjektu bitna, da si recimo išao na varijantu utopiti ovu u cijeli nekakav pejzaž, vidim da imaš ove neke distrakcije i mislim da se bolje od ovog nije moglo, ali kažem, definitivno mi je ona interesantnija za gledati. Fora fotkica, najviše mi se tu sviđa odraz, crno-bijelo je dobro odabrana ovdje obrada, mislim da bi boja radila veliku distrakciju i sve na ovom portretu mi je vrlo interesantno, štima i fora je što je vertikalno, u smislu definitivno intrigira. Opet, najveća greška je po meni što se ne pazi na horizont i sve je nakrivljeno. Kažem, u nekim instancama ta nakrivljenost daje nekakvu vrstu dinamičnosti, što je recimo ovdje slučaj i ne bi to prikazivao kao nekakvu grešku što ovaj dio mora tu curi, jer imate ovdje zakrivljen zavoj i on je dosta dinamičan sam po sebi, tako da je fora. Ono što je eventualno interesantno da si možda highlights se mogu malo vratiti, znači imaš onaj mali slider highlights u Lightroomu koji kad potegneš sve presvjetljene dijelove, odnosno najsvjetlije dijelove na slici, on
ide povratiti koliko je moguće iz tog roja. Tako da to je nešto što bi eventualno sugerirao, jer kaže ima izgorenih dijelova i mislim da bi djelovalo ugodnije za oko. Simpa portret, tu su dvije stvari koje dominiraju i daju ovom portretu jedan lijepi štimung, a to je ovo prekrasno backlight, ovo svjetlo sa strane, žuto, lijepo, puno i ovaj veseli portret zato što se djevojka na slici smije. Sviđa mi se odora, sviđa mi se sve, vidi se na poslu, ali kažem, vrlo topao i ugodan portret. Ja bi ljepote radi ovo izrezo, recimo me malo smeta i sve je nakriljeno što nije problem, ali ovaj dio bi možda izrezao i eventualno približio portret, to je to. Na mom monitoru pretamna slika, inače jako interesantan pejzaž i molim te da mi kažeš gdje je ovo, zanimljivo je i mene odmah interesira na koji način su rađeni suhozidi jer kod nas ih ima i svaka pokrajina, mjesto, država, svi imaju drugačiji način nekih suhozida, jako interesantno izgleda. Kadar ko kadar štima i bilo je tu još kadrova, ali ovaj kadar paše, samo mi je malo pretaman za potpunosti da bi uživao u njemu. Jako fin, alternativni kadar, ovdje mi malo smeta ovaj dio, sve ostalo mi štima. Fora. Sviđa mi se šta razmišljaš o tome šta sve stavljaš u kadar, ne režiš nekakve bitne dijelove pozadine, interesantno. Senzor da ste malo ubija na ovom fotiću i kažem moraš ove stvari skidati jer jednostavno nisu lijepe za gledanje. Ako zanemarimo senzor da imaš na rukama lijepu, toplu fotku koja recimo na Facebookiću može generirati lijepe lajkove. Fora fotkica, čini mi se da je neobrađivana, tako da mi djeluje bljedo, fali mi kontrasta i jednostavno mi je čudno svjetlo. Mislim da je bio ili oblačno vrijeme ili nešto, ili jednostavno nešto se tu nije poklopilo. U načelu nije loša fotka, imaš glavnog subjekta, ali kažem kod ovakvih stvari moraš jako paziti šta je iza subjekta, ili dovoljno istopiti pozadinu da ljudi ne izviruju iz nečije glave. To se skuži kad si amater često kasnije, a kad si profić ili često fotkaš neke takve situacije, počneš o tome razmišljati odmah na terenu da biš dobio iz fotića dobru sliku. Odličan pothvat s munjama, jako lijepo realiziran. Ok, fotka ništa ekstra, s tim da, ne znam, ovo golo muško tijelo nekako mi baca neku kinky varijantu na ovu fotku. Ali cijela fotka je interesantna što je najbolje, ali tako jebeš malo je čudno. Dobar portret, ja bih recimo ovakvog tipa koji je interesantan, pitao head-on portret, rekao ono, imate zakon brkove, smije jedan brzinski portretić bacit, došao bi mu blizu i stopio bi pozadinu i 2-3 klika bi napravio da bi dobio kompaktniju i direktniju fotku gdje bi on gledao u fotića, ne sa strane. Tako da malo više truda goes a long way. Dobra fotkica. Ja ću odmah reći kao profić da ovo tu nikako ne paše u scenu. Sva ova dinamičnost većinu ljudi neće prisili da vidi ovako nešto, ja vidim, ali recimo da si uži kadar radio tipa ovaj isto ok, sve super, ja mislim recimo ako radiš recimo za ove kuhare, imao si jednu kuharicu prije, imaš njega, mislim da imaju zgodne fotke za njihov nekakav PR. Simpa fotkica, ništa specijalno, kao dokumentarna novinarska fotka je itekako dobra, može prenijeti nekakvu emociju, priču, ovo ono, po samom fotografskom aspektu korektna, po nekakvoj priči tako, ali kažem, dobar snapshot. Bolja slika nego ona zato što gleda direktnije u fotić. Slatka slikica, jedin se isprobao sa krštenjem. Krštenja su dosta teška za slikanje ako ih slikaš prvi put, ali kažem svaki put nešto naučiš. Kadar mi se jako sviđa, s tim da ti uvijek pokušavam. Ti si ovdje išao na varijantu da se vidi lice bebice, što je ok. Ja često idem baš na ovaj kontakt vode sa glavicom da se dobije taj feeling krštenja, odnosno taj sveti sakrament da se nekako što više izrazi, jer kažem uvijek u glavi postavljam pitanja zašto nešto fotkam, šta je tu bitno i na koji način to mogu najviše istaknuti. To je to od tebe, puno ti hvala na fotkicama, nemojte se vidjeti ako na momente malo požurim. Moreno nam šalje ove lijepe fotkice i Moreno ima jedan stil koji mene na prvu kad pogledam svoje fotkice odmah privlači i kaže da čovjek vježba i trenira oko što ćemo se kasnije vratiti debelo u nekakvom radu. Dobra fotkica, dobar detalj, ja bih rekao da ovaj dio ti recimo smeta u fotki, da bi ona bila u potpunosti minimalistična, znači da si izrezao fotku recimo ovako, to bi bilo dobro. Ovaj se sad neću javiti, javit ću se povratno. Malo je pretamna za moj gušt, inače sve 5. Dobra fotkica, dobar kolorit, sve štima, pinčicu da digneš ekspoziciju, dobiš puno, fali mi riječ,
puno impozantniju fotku. Evo, to je u pitanju. Tako da, jako je lijepa fotkica. Ovo je recimo ne toliko izražena fotkica koliko bi mogla biti. Jednostavno, sav ovaj prazan prostor nekako ti ubija fotku, tako da se čovjek malo raspline po pitanju šta on točno gleda, šta je bitno. I to je jednostavno moj nekakav dojam. Sad ću na brzinu poslati porukicu gospođi da se javljam za 20 minuta. Idemo dalje, evo vidiš, bliži kadar, puno smo involvirani i puno ljepše izgleda. Mene iskreno uvijek smete ove gluposti kad stavim onako nekakav lijepi mostić ili zgradu, nekakvu glupu reklamu i onda mi to jednostavno kvari. Jer se čovjek ne može fokusirati na ništa drugo na sceni nego jednostavno ga privlači reklama. Zato su te reklame tu, da privuku pozornost, ali nama fotografima često otežavaju posao ako želimo prenijeti nekakvu atmosferu, dojam nekakvog grada, nekakve urbane sredine ili nečeg što to uopće slikamo. Tako da, ovo je recimo puno kvalitetnija minimalistička slika koja ima nekakav drugačiji značaj i vrijednost, tako da jako mi se sviđa. Malo me smeta što je jednostavno u kosu ovaj toranj, ali o tom potom. Samo porukicu natipkam. Javim se za 20 min, samo da nešto završim. Super. Inače, jako dobra fotka. Kažem, čini mi se da si u fazi vježbanja detalja i to je najbolji način da izoštrite svoje oko. Imate feeling za kadar, imate feeling za blizinu subjektu, imate feeling za težinu u kadru. Nema varanja i nekog prečaca da bi došli do tog momenta. Ova fotka je puno pretamna, ali baš zato je osebujna i baš zato mi se sviđa. Tako da, congrats to you, jako mi se sviđa logika iz ove fotke i sviđa mi se kadar. Znači, jako je dobar kadar, na ove fotke imaš 5+ od mene. Neloša fotka koja i dalje ima jedan problem težine, da si možda previše pustio gore ove praznine. Ako se čita trećine, zlatni rezovi i slično, vidit ćeš da tu jednu pravilnost ljudsko oko voli i onda su neke fotke jednostavno pitke od drugih. S tim da čini mi se da ti fotke ne obrađuješ po pitanju svjetline i boja, nego su manje više sve out of camera što se kaže. Ti mi molim te napiši u komentarima da to tako ili dobru ideju ili jednostavno obrađuješ na nekakvim čudnim settingsima po pitanju svjetline. Naravno, samo da kažem da puno tih nekih stvari koje vam ja govorio sam kroz posao i svoje osobno puno eksperimentiranja došlo do nekakvih sebi lijepog optimuma koji drugi ljudi cijene, spremni su platiti i općenito te slike imaju nekakvu dobru prođu kod ljudi. Tako da, mislim da je ovo malo pretamno za nekakvu dodatnu izražajnost. Ovdje je recimo sve ok, dobar je kadar i ovdje nemam nikakvu zamjerku. Čini mi se da sve baca lagano na desno, ali to je tolika mala pinčica da ne mogu zamjeriti. Fora kadar, interesantno si ovo sve skupa kadrirao i daću ti plus zato što si testirao neke stvari, a vjerujte mi, bez testiranja nema napretka u fotografiji. Solidan kadar gdje bi ja osobno recimo izbjegao ove stvari koje ne dopridonose kadru. Ja bi išao nekako možda uži kadar, klasičniji, ali nešto izražajniji u svakom slučaju. Dobar detalj, jer tu si rezao neke stvari, izbjegao si džumbus koji je dolje bio i opet ti malo sve pada na lijevo, ali vidim da si eksperimentirao i općenito kažem Venecija je jedno mjesto gdje ja sam bio davno ko mali dječak, nisam znao za sebe u tom trenutku, nisam bio u fotografiji, volio bi sad kao profi fotograf proći Veneciju i vidjeti šta bi moje oko moglo izvući tu, a da nije kliše i standardi nekakve klasične turističke fotke. Ali mislim da ima dosta tu nekakvih opcija za rad. Fora detalj, ništa ekstra, ovako nešto ja baš darim u snapshot. Dupla varijanta, vidim da si probavao. Ovdje mi ne paše, pretamno je. Kadar kao kadar nije loš, ali kažem osim vrijednosti za tebe kao fotografa da vježbaš, vidiš šta fercera, šta ne fercera, druge vrijednosti ova fotka po meni baš i nema, sviđaju mi se boje jer vidim da su fasade jako živopisne, tako da definitivno se možeš poigrati, poigrao si s ovim nekim varijantama da probaš te tonove usuglasiti, staviti u kontrast, staviti u nekakvu priču, to mi se jako sviđa. Solidan kadar, ja bi ga vjerojatno malo drugačije kadrirao, meni se čini da si ovo previše zalijepio za ovo i da si ovo recimo stavio između dvije zgrade, ako me kužiš onda da si pucao više s lijeva na desno da biš dobio neku priču zvonika između ovog i ovog i ne bi ništa papalo i bilo bi možda malo pitkije, ali kažem to je samo moj nekakav dojam, vjerojatno ti na terenu bilo drugačije stanje. Perfektan detalj, perfektna simetrija, ono što ja uvijek volim, vole svi zato što znali i ne znali o fotografiji pravilnosti, ljudsko oko voli pravilnosti, voli simetriju, voli nizove. Tako da jako lijepa fotkica.
ista stvar, sve štima. Čini mi se jedino da ne obrađuješ fotke, jer čini mi se da ovdje imaš distorzije od objektiva. Znači vidiš ovo lagano, ovdje ti ide kao malo u koso, pa ide malo ravno, pa ide opet u koso dole, ista stvar ovdje počne, pa završi dole, počne, pa završi dole. Jednim laganim lens correction klikom, on ti to ispravi jer skuži koji je objektiv u pitanju iz Exifa i onda ti ispravi fotku da ti bude još preciznije i bolje. Dobar detalj, dobra priča, pametno izabrano crno-bijelo, I like. Drugačiji kadar manje funkcionira, dislike. Jedino mi to, evo ne bih što mi je najljepše na fotki, a to je da su ovi golubići kompletno crni odnosu na Galeba i Galeb mi je full fora u ovom nekom dijelu. Recimo, da nje nema, da si kliknu ovu sliku, ovo je meni full dobra slika. Hvala tebi na lijepim fotkicama, idemo dalje, Moreno, njegove fotke smo gledali, Radomir mi poslije jučer fotkice, on ima šaroliko, on ima kćerkicu, ima one psiće, bit će tih u seriji, ima nekih ovakvih street fotkica. Ovo mi je jako dobra fotka zato što recimo kad pogledaš ovu fotku ne možeš reći li fotka na 80-ih godina ili fotka na sad u 2000-tim godinama. Tako da imam jednu bezvremenost ova fotka i obrada je takva da ne možeš skužiti ili film ili digitalno. Big like. Sve mi se sviđa, kažem, ide od nas. Nije to nikakav problem. Sviđa mi se ova nekakva putanja s ovim, sviđa mi se on kako ima tu retro frizuru, ovo na leđima. Fotka je drama, ima priču. Evo, mladi modelić je tu. Kontakt očima, vidi se šta je bitno. Ovo je recimo malo više od snapshota, ovo je definitivno jedna uspomena za obiteljski album. Kao tako, sviđa mi se, obrada je simpa. Sve je lagano koso, to ti ja recimo malo ispravljam kasnije, čak i u svojim family fotkicama, ali ova fotka nema nikakvu primjedbu. Da je bilo mogućnosti, ja bi možda malo istopio više pozadinu, ali to je to od nekakvih konstruktivnih stvari. Dobar detalj, rekao bi snapshot, ali sve funkcionira i sviđa mi se, Radomire, da imaš jednu estetiku u svojim fotkama gdje je ovdje recimo lijepo zamučeno, ovo je diskretno, sve minimalistički, simpa poza, male patkice, jednostavno mi se sviđa. Bravo. Lijep portretić, lijepa uspomena, doradio si okice kao što vidimo. Po meni, malo kod portreta ne slažem se uvijek s tim da se ide na hladnu obradu jer ovo su hladniji tonovi, ali kažem boja okica je takva da mogu razumjeti tu odluku jer ta plava od očiju bude još plavija, ako se mogu tako izraziti, tako da kužim zašto si, a recimo ja uvijek volim više žuće tonove jer su vedri, jer su topli u odnosu na hladne tonove koje više nekako pripajam automobilima, motorima, predmetima nego ljudima koji su po naravi topli i imaju tu jednu humanost. Simpa fotkica, dobro odabrano crno-bijelo i jako je simpatična i nježna fotka. Kažem, vidi se da si tata i to mi se jako sviđa, mogu se s tim odmah poistovjetiti. Ovdje je čak lagano full on fokus, ako se ja ne varam, i uopće mi ne smeta. Znači, to je jedna od onih stvari koje smo pričali, to je moja žena meni lagano cijepila od tih nekakvih stvari, da ne mora se biti savršeno i recimo njoj se čak sviđaju puno više ne tek sharp fotke, nego te neke lagano mutnjikaste i mogu skužiti jer bacaju na filmske fotke, bacaju na nekakve analogne fotke, neka vremena koja su bila, koje svi imamo lijepe uspomene. I kažem, čim neka fotka na temelju bilo čega može probuditi emociju, to je uvijek dobrodošlo. Lijepa fotka. Slatki detalj, snapshot. A ovo je onako kao malo street portretić, sviđa mi se. Da recimo još nekih pajdaša da si od zboka sliku da ih ima više, bilo bi još dramaturgija veća, bila bi veća priča, ovako je samo portret koji je izoliran. S druge strane, kažem, izolirane stvari poput one patkice, poput ovog psića su super za treniranje oka, za fokusiranje onog bitnog i nema nikakve greške u tome. Meni ovdje malo fali konteksta, fali mi priče, kao snapshot može proći, ali kažem, u načelu vidit ćeš kad ti fotka ima premalo, vidit ćeš kad ti fotka ima previše, meni ova fotka ima premalo. Ništa je ne oduzimam, nego jednostavno ako me kužiš o čemu pričam. Prekrasna fotkica, lijepo sve zamučeno, sve štima, jako lijepa uspomena za vas. Ovdje mi je pogled najjači od svega, to nosi fotku, dobro je kadrirana, fotografski korektna. S tim da kažem, imaš dosta jako i intenzivnu obradu, ovo mi je previše van fokusa, ali simpa snapshot, dokumentarna. Ono što želim doći opet recimo do ove recimo fotkice, imaš jednu specifičnu obradu koja, vjeruj mi, to ti je faza, to sam pričao i mojim vlogovima, to je definitivno sad faza da imaš takvu obradu. Kasnije će ti možda biti žao,
ali ne možeš protiv sebe i kažem kasnije će ti se možda čini da su previše zagasite fotkice ovo ono, ali opet mislim da je to nešto što svaki fotograf mora proći i to nije greška. To sam htio reći iz cijele ove komunikacije, to nije greška, to je faza i bitno je ju proći, bitno je biti u njoj i sve štima. Fora mi je jer si jako zoomirao i recimo ti nemaš uopće problema s tim da shvatiš blizinu subjektu, da shvatiš punoću fotke, Radomir definitivno ima jedan feeling za tako nešto i to se očituje u njegovim fotkicama. Sve fotke šta gledamo od Radomira imaju jako, varijanta i koja nije crno-bijela, kužim. Vidim sad zašto si odabrao crno-bijelu da ubiješ ovu boju koja odvlači pažnju. I recimo, molite samo s čim je ovo fotkano, jako ima interesantan blur. Ja ne znam koji je objektiv, odnosno koji je kombo za slikanje. To je druga varijanta one slike. Ovdje djeluje čak još starija fotka zato što je crno-bijela i recimo još bezvremenskija. Tako da ja uvijek bi birao crno-bijelo, ali to sam ja. Hvala ti puno na fotkama, Radomire. I imamo još Vahdet koji nam šalje njegove fotkice. Iako su interesante, nisam ih pregledao prije, ali po ovom što vidim na thumbnailima bit će fora. Fotka i obrada su ti drama, jako mi se sviđa, ali mi isto tako jako smeta full nakrivljenost nove fotki. Ne bih rekao da je greška per se, znači to je može biti opet do izražajnosti, što ju više gledam to mi više paše jer je apsurdno, ali s druge strane jako sam oduševljen tvojom obradom i jako mi se sviđa tonalitet koji si uspio postići. Tako da slobodno napiši malo više o toj obradi koja mi se jako sviđa i pametno si odabrao malo dulju ekspoziciju za ovu fotkicu. Bilo je mirno vrijeme, vidim da nisu uopće mutne barke, a postigao si ono što si htio, tako da svaka ti čast. Nešto neuspjeli kadar, vidim da si se zaigrao s nebom koje je ispalo perfektno. S tim da meni je recimo malo prevelik kontrast odnosno na full svjetlo nebo, ok, svjetlo sam zagađeno sve skupa i ovo je pretamno, ovaj komad ovdje. Ali kadar ko kadar mi je puno interesantniji recimo ovaj nego ovaj, to je takav nekakav dojam. Detalj za vježbanje oka, također, dobra obrada u štimungu, sviđa mi se. Dobar kadar, žao mi je da je bila skela, bilo bi bez skele puno ljepše, sve razumijem i tvoju. Jako si dobro odabrao ove linije i ovaj kadar ovdje ti je super. Ovdje mi opet smeta full nakrivljenost šta pada sve u lijevo. Inače kadar kao kadar je dobar i prilično si dobro ishendla ovo kontra svjetlo, malo si ga prikrio sa ovim dijelom ovdje, tako da vidi se da si mudar u onome što radiš. Dobar niz, dobar detalj, dobra obrada, mrvicu pretamno. Fora, i zamutio si, odnosno imao si ovdje prekriveno, jako pažljivo odabran kadar i jako diskretno napravljena fotka, tako da imaš feelinga full. Ovdje bi ja recimo mrvicu vratio highlightse, mrvicu da dobiš još malo više na izražajnosti ovog kotura velikog, sve ostalo štima i ekspozicija je bila neko vrijeme, tako da jako dobro odabran kadar. Imaš jako feelinga za kadar. Ovo kužim da je puno veće, kužim da si odrezao, ali si mudro napravio kadar, gdje moram priznati da Vahdet jako dobro hendla ovim izazovima i zna šta hoće. To je evidentno iz fotki koje on slika da točno zna što želi uloviti, što je jako impresivno. Dečki, puno vam hvala na ovim prekrasnim fotkicama, puno vam hvala na slanju vaših fotkica, napisat ćemo tamo mega vlog 5x, tako da imamo svih 5 protagonista u vlogu. Vlog sam znao će biti preko 20 minuta. Puno hvala na gledanju, puno hvala na slanju fotkica. Još jednom, idući vlog bi trebao biti onaj sa korištenjem drona. To bi trebao napraviti ovih dana. Jučer nisam stigao i čim jedan dan mi se preseli, dođu nove obaveze, dođu neke stvari koje moramo odraditi zbog posla, prioritetno ili zbog familije, tako da to se seli. Ali ovaj tjedan do kraja tjedna se nadam da ću napraviti taj vlog. To mi efektivno treba jedno sat vremena mira negdje na nekom polju, da si stavim na stativ fotić, da stavimo dron i da iskomuniciramo te neke stvari. Biće jako zanimljivo, mnogi od vas interesira kako se hendla, kako se fotka, kako apliciramo naučene stvari iz klasične fotografije na dronsku fotografiju ili video i to je to. Puno hvala na gledanju, puno hvala na subscribe-ima, hvala na community, ljudi, čujemo se uskoro i slobodno šaljite i dalje fotkice. Biće mi drago raditi te vlogove. Ćao!